povjerio nešto posebno svakome od nas. Na zemlji nema čovjeka kome Bog nije nešto povjerio. Svaka osoba je svijet za sebe. Jel' tako? Kolika bogatstva leže u nama? Zašto? Pa zato što je Bog to tako učinio. On je puno toga nama povjerio. Pitanje koje se u skladu s tim nameće je što mi svi skupa radimo sa tim što nam je Bog povjerio. Hajmo zajedno sada pročitati biblijski tekst koji je zapisan u Evanđelju po Marku. Naše čitanje iz Evanđelja po Marku, 12. poglavlje, od 1. do 12. retka. Evanđelje po Marku, 12. poglavlje, od 1. do 12. retka. Ovdje će biti gore slajd i moćemo zajedno čitati i pratiti. Marko 12, 1 do 12. I uze Isus zboriti u prispodobama. I prispodoba ide ovako. Čovjek vinograd posadi, ogradom ogradi, iskopa tjesak i kulu podiže, pa ga iznajmi vinogradarima i otputova. I u svoje vrijeme posla vinogradarima slugu, da od njih uzme dio uroda vinogradarskoga. A oni ga pograbiše, istukoše i otposlaše praznih ruku. I opet posla k njima drugog slugu. I njemu razbiše glavu i izružiše ga. Trećeg također posla i njega ubiše. Tako i mnoge druge, jedne istukoše, druge pobiše. Još jednoga imaše, sina ljubljenoga. Njega na posljedku posla k njima misleći, poštovat će sina mojega. Ali ti vinogradari među sobom rekoše, ovo je baštinik. Hajde da ga ubijemo i baština će biti naša. I pograbe ga, ubiju i izbace izvan vinograda. Što li će sada učiniti vinogradar? Doći će i pobiti te vinogradare i dati vinograd drugima. Niste li čitali ovo pismo? Kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen ugaoni. Gospodnje je to djelo. Kakvo čudo u očima našim. I tražili su da ga uhvate, ali se pobojaše mnoštva. Zašto? Jer su razumjeli da je protiv njih izrekao prispodobu, pa ga ostave i odu. Možemo se vratiti na početak. Kako počinje ovaj tekst? Vinogradari ubojice su to. Vinogradari ubojice, tako je. Mislim, počinje da radi se o tome. Malo mi teško što razumite ovaj tekst. Ne, ali ti si krenuo si sa pravom stvari, krenula si prepričavati priču koju je Isus ispričao. Aha. Pogledajte kakav je Isus učitelj. Isus je fantastičan učitelj, o tome na razne načine to uvijek otkrijemo. Zašto? Isus ovdje priča, kaže, uze im zboriti u prispodobama. Prispodobe su slikovite priče. Zašto su priče super? Jednom kad čujete priču, ona kao da ulazi u vas, ulazi u vaše srce, ona je tu. Evo sada vas pitam. Kako, ovdje je početak prispodobe. Kažete se reći, zašto Isus govori prispodobama, to sam čula, sad tako da bi ga ovi ne bi drugi ubili, kad bi govorio, onda bi tajio to, da ga ne bi nigdje. Postoji više razloga. Mudrost je li njegova. Postoji više razloga. Jedan od razloga koji ja ovdje želim naglasiti je to. Da priča ima snažan efekt. Ona ostaje u nama. Što mislite kako su ovo evanđelje zapisao Marko? Odakle to njemu? Sad mi bi mogli analizirati, čuo ga je od svoga prijatelja Petra i tako bliže i tako dalje. A kako je Petar to čuo? Ostao je u njemu. Zašto? Zato što Isus bio fantastičan učitelj. Pričao je u slikama, u pričama. Šta je važno za priče? Važno je to da one, ponavljam, ostaju u nama. Ajmo prepričati zajedno ovu priču. Što se dogodilo? Imamo jednoga vinogradara.
I šta je vinogradar uradio? On je posadio, šta je posadio? Vinograd, nije palmina drva posadio, jel? Posadio je vinograd. I šta je onda uradio? Taj vinograd je nekome iznajmio, dao je na čuvanje. I onda u točno određeno vrijeme došao je, poslao je sluge da uzmu dio dobara. I onda su ovi rekli, pa to je predivno da ste vi došli ovdje. Hajde sjedite s nama, popijte nešto i daćemo vam više nego što ste tražili. Jesu tako reagirali? Nisu tako, bravo Đurđa. Vidite, to je snaga priče, priča ostaje. Hajmo sad redom. Pogledajte ovdje. Priča ima dublje značenje. Koje je značenje u ovoj priči? Tko je vinogradar? Vinogradar je Bog. Bog je posadio vinograd. A što je vinograd? Svijet u kojem mi živimo. Vidite, to je, vidiš, Bjanka, snaga priče. Ona prispodobe, ona ima dublje značenje. Dakle, Bog je posadio vinograd. Odnosno, Bog je načinio ovaj predivni svijet. I šta je onda Bog uradio? Rekao, ovo je super, imam svijet i sad ću se ja igrat sa tim svijetom. Ne, Bog je ovaj svijet nekome povjerio. Kome je Bog povjerio ovaj svijet? Da, a ko su vinogradari u ovoj priči? A ko su ti zlikovci? Mi smo ti zlikovci. Nemojmo odmah na zlikovce, nemojte sad odmah. Idemo pustiti priču da nam priča redno. Dakle, Bog je načinio svijet i svijet je dao nama lijepim ljudima, jel? Pazite, sada, gledajte ovako, prva stvar. Pogledajte kakav je ovo vinograd. Gabriela, daj nam malo da vidimo kakav je ovo vinograd. Ovo nije običan vinograd. Bravo, to je to. Pogledajte, vinogradar je posadio vinograd i ne da ga je sam posadio, ogradio ga je ogradom. To nije bio običan. Ajde, ko je bio na moru? Sad. Branka, samo Branka bila na moru. Evo i Želja je bio. Kad bacite pogled onako, ne znam, na otoke, onda vidite onako iz parcelama sa onim suhozidima ograđene parcele. To je ovo o čemu Isus sada ovdje priča. Čemu služe ti zidovi oko polja? Zna se čije šta. Da se zna čije šta, da je međar, tako je, između ostaloga. Ali gledaj, ako imaš zid, onda to je nekakva prirodna ograda, recimo, od divljih životinja. Da divlje životinje, recimo, posadiš vinograd, fino uđu. To, recimo, ovdje u Slavoniji kod nas stavljaju, sada je to modernizirano, stavljaju električnu ogradu. Da divlje svinjice ne uđu unutra, pa da se ne počaste. Baš su zločesti ti koji sada, jel? Ne žele podijeliti to sa divljim svinjama. Dakle, ovaj vinograd koji je ovaj čovjek posadio nije bio običan, to je bio opremljeni vinograd. Znači imamo taj suhozid, ne samo to. Napravio je tjesak, napravio je prešu za cijeđenje grožđa. Znači imate ovdje, kak se to zove, taj cjelokupni proces proizvodnje je ovdje. Čak je napravio i kulu. Kulu visoku da ti vinogradari koji su tamo mogu u njoj biti, da se oni mogu sakriti od divljih životinja i da mogu nadgledati stvari okolo. Šta nam ovo govori o Bogu? Svijet koji je Bog stvorio nije bilo kakav svijet. Naš Bog, čujte ovo dobro, je darežljivi Bog. Bog nam nije dao bilo kakav svijet. Svi bi mi htjeli ovdje nešto od toga svijeta, je tako? Svi mi volimo uživati u nekim stvarima koje nam pruža ovaj svijet. A da li se svaki puta kada bismo htjeli uživati u tim stvarima, sjetimo odakle dolaze te stvari? Zapamtite barem ovo od večeras. Bog o kojem govori
Biblija. Nije bilo kakav Bog, to je darežljivi Bog. Nije škrta. Bližan, tako je. Nije škrta, kaže. A dobro, on nije škrtao stalno. Ba tako je, nije. On je u izobilju. Da je u izobilju, tako je. E sad još jedan element ovdje koji je bitan. Ne samo da je Bog bližan, da je darežljiv. Nego gledajte, Bog je to sve skupa nama povjerio, jel tako? Šta nam to govori o Bogu? Govori nam da Bog ima povjerenje u nas. Ovaj čovjek koji je povjerio ovaj vinograd vinogradarima, on je valjda imao povjerenje u njih, jel tako? Tako Bog, ovo je isto važna poruka za sve nas, da Bog vjeruje. Đurđa vjeruje tebi, povjerio ti je neke stvari. Krešimire, Bog ti vjeruje, svakome od nas. Pitanje, ono od početka je, pazite, šta radimo sa tim što nam je Bog povjerio? Svako od nas ima određene talente. Ne postoji čovjek na ovome svijetu koji nema nešto vrijedno u sebi. Samo ljudi koji ne razumiju ove tajne degradiraju jedan drugoga. Svako biće, ovdje govorimo o ljudskim bićima, je vrijedno jer svako od nas je stvoren na sliku Božju. Ja ću na trenutak. To će biti najbrže. Svako od nas je stvoren na sliku Božju, zato je vrijedan. Bog ti vjeruje, Željko. Evo i kreš, opa, tu je ekipa. Dobro nam došli. Super, evo ovdje vidim. A kada ste počeli? Ja sam dalje. Evo ovdje ćemo tamo dva mjesta. Kristijan, evo, jedna stolica za tebe, jedna za napadu. Evo. Došli ste taman sada kada smo, već smo polako ušli u biblijsku temu. Temu koja nam govori nešto prekrasno. Jedna priča je bila, Kristijane. Priča o tome kako je Bog posadio vinograd. I taj vinograd nije bio običan. To je bio prekrasan vinograd. I Bog ga je povjerio određenim ljudima. To je slika toga da je Bog stvorio predivan svijet. Jel da ima super stvari u ovom svijetu? Jel da? I sad zamisli. Bog to što je super povjerava nama. Da brinemo o tome. Pitanje koje se nameće za svakoga od nas je što radiš sa tim što ti Bog povjerio. Sad smo ovdje rekli da svako ljudsko biće je vrijedno. Svako od nas je ne samo da je vrijedno, nego je dragocjeno. Svako od nas je neprocjenjivo dragocjen. Ako li ne, možda se osjećamo nekada da nekim ljudima oko nas nismo vrijedni. Ali Bogu je svako od nas dragocjen. I zato je ovo pitanje ovdje važno. Šta radimo sa tim dragocjenim stvarima koje nam je Bog dao? Zašto je to važno? Pogledajte šta dalje govori ovaj biblijski tekst. Drugi redak. Dolje. Kaže, u svoje vrijeme posla taj čovjek koji je posadio vinograd svojega slugu vinogradarima. Zašto? Da od njih uzme dio onoga što je vinograd donio. Jer to bilo čudno. Zamisli ti kako je on drzak. Došao je tražiti i uzeti nešto od onoga što je njegovo. Ne. Ovo je bilo sasvim normalno. On je njima povjerio vinograd na čuvanje. Naravno, nije on uzimao sve. Kad analizirate biblijski tekst, onda vidite da nakon 5 godina je, dakle, vlasnik vinograda mogao doći i uzeti jedan dio. Zato ovdje piše u svoje vrijeme, dakle u pravo vrijeme vinogradar je došao. Kako su ga dočekali? Šta ovdje piše? Sa kapućinom su ga dočekali. Sa Coca-Colom, sa sendvičima. To je super, a? Sa mandarinkama. Ne.
Pogledajte, kaže ovako, 3. redak. Poslao im je slugu da uzme dio, a oni ga pograbiše i stukoše i poslaše praznih ruku. Sada, ovdje priča nestaje. Gospodar vinograda je poslao jednog slugu, šalje drugoga. Pa se šta su njemu uradili, to je 4. redak. Njemu razbiše glavu. Nije bio kraj. 5. redak. 3. posla, pogledaj šta su njemu uradili, njega ubiše. I onda dalje piše tako i mnoge druge, jedne istukoše, druge pograbiše. O čem se ovdje radi? Bog koji je darežljivi Bog. Bog koji ima, znači Bog prema nama, Bog je prema nama darežljiv, Bog ima povjerenje, Bog nam daje puno toga. Kakva je ovdje reakcija ljudi? To je sad idemo blizu onoga što je Renata rekla. Ovi ljudi nisu bili baš dobri ljudi. Na Božju darežljivost oni su reagirali kako? Buntom. Jer nije tako da u stvari većina ljudi upravo na taj način reagira prema onome što nam Bog daje. O, kako je to teško. Ovdje je važno uočiti gradaciju. Pogledajte, prvog slugu su izmlatili su ga, mogli bismo reći, i poslali su ga van praznih ruku. Drugom sluzi su razbili glavu i 3. su ubili. Sjetite se, Bog je darežljiv, Bog im daje, a oni su sve gori, gori i gori. Upita zašto to recimo napravili? I mene zanima. I mene zanima to. I mene zanima. I ja tražim odgovor na to. Bjanka, ima i na umu ovu sliku. A ona je. Tko su ti vinogradari? Koga oni predstavljaju? Predstavljaju nas. Rekli smo, vinogradar u ovoj priči je Bog. Vinograd je svijet. Vinograd je svijet koji nam je Bog dao. A ovi vinogradari kojima je vinograd povjeren, to smo mi ljudi. Dakle, Bog je nama ljudima povjerio ovaj svijet. I istina je, tu se sad dolazim, ponavljam do onoga što je Renata rekla, da mi ljudi se često puta neodgovorno odnosimo prema onome što nam Bog daje. Gledajte ovako. Bahato, da, baš bahato. Ovi ljudi su bahati. I njihova bahatost raste gore, gore i gore. Pa takvi su ljudi danas. Kada im pričate o Bogu. O toga, šta nema mi pričati o tome? Gledaj, priča mi o čemu da pričam? O kladionici, jaoj! A problemima životnim tako. A nije problem pričati o problemima. Nego je problem kada mi ne tražimo rješenje na pravom mjestu. Kada mi ne tražimo. Započeli smo ovdje razgovor o tome kako nas Isus zove da pođemo za njim. I ti znaš, Hristijane, onu scenu, pričali smo o tome, kada su učenici bili sa Isusom na Galilejskom jezeru. I bilo je fino mirno i odjedanput valovi. Dakle, kada smo s Isusom, doći će valovi u naš život. Ali super je to što taj koji je sa nama u čamcu, on ima vlast tim problemima reći da budu tiho, da se smire. Na Božju darežljivost ovi ljudi reagiraju bahato. Što će sad uraditi vlasnik vinograda? Kakva je reakcija? Što bi sada vlasnik trebao uraditi? Reći, ajde da mi malo dođemo na kavicu, pa da razgovaramo i tako to, jel? Koje vam je staviti u zatvor, okej. Nakon što su ubili čovjeka, pa logično je da idu u zatvor. Jednog su izmlatili, drugom ovo ono. Znate šta radi Bog? Pogledajte šta radi Bog. 6. redak, Gabriela. Pogledajte šta radi Bog nakon svega. Sjetite se, oni su bili samo gori, gori, gori. Bog im daje još jedan dan. I to ne bilo kakav dan. Još jednoga imaše, sina ljubljenoga. Njega na posljedku posla njima misleći, poštovat će sina mojega.
na našu buntovnost. Ljudi moji, ovo je snažno. Na to da smo mi sve gori. Bog kaže, hej, pokušat ću još jedan put. I uočite ovo, Bog šalje svojega sina. I ovdje naglasak na ljubljenoga, onoga kojega je on volio. Znači on šalje ono što mu je najdragocijenije. Koga ovdje predstavlja? To je Isus. Isus je očev ljubljeni sin. Znate što govori ovaj dio teksta o Bogu? Govori o tome kako je Bog strpljiv. A ne naivan. Ne, nije Bog naivan. Ovo je poslat vojsku, dajte ih malo do... Tako je, to je reakcija. To je reakcija koju ova priča nama stavlja na stol. Da mi reagiramo. Evo vidite kako bi mi... Znate, mnogi ljudi znaju reći, Bog je nepravedan. Zašto? Zato što, pa onako, kućemo mi nakon što ovaj život završi. Tamo se priča nekakav pakao, ovo, ono. Pa neće valjda Bog poslati ljude u pakao. Pogledajte sad kakva je naša reakcija. Ovo smo mi. Mi ovdje... Biblija nam kaže da je Bog strpljiv. Mi smo sve gori, a Bog ovdje šalje najdragocijenije za nas. Šalje svojega sina. Imajmo nešto na umu. Božja ljubav nije kao naša ljubav. Naša ljubav ovisi o ljubavi drugoga. Mi volimo zato što nas voli drugi. Ali Bog nas voli. Bez obzira volimo li mi njega ili ne. Bog nas voli takve kakvi jesmo. Mi smo njemu dragocjeni takve kakvi jesmo. Zato što u realnosti mi smo njegova djeca. Kako će sada reagirati ovi vinogradari? Pogledajte što oni rade u 7. redu. Ali ti vinogradari među sobom rekoše, hej, ovo je baštinik. Hajde da ga ubijemo i baština će biti naša. Znate o čemu je ovdje riječ? Ovdje je riječ o tome. Recimo, ovdje sada, kada razumijete kontekst onoga vremena, a on je, recimo, ako bi neko imao polje, često puta se događalo da on bi zapustio svoje polje. Onda ljudi bi mislili, pa možda je ovaj čovjek umro. Da, to je... Možda je on umro. I oni su mislili, gledajte, ovaj čovjek je, dolazi njegov sin. Oni su možda mislili, možda je vinogradar umro. Ajmo sad makniti baštenika i polje će biti naše. Znate šta se krije iza ovoga teksta? Krije se ono način na koji ljudi žive danas. Znate kako mnogi ljudi žive? Mnogi ljudi žive sa mišlju da je Bog mrtav. Mnogi ljudi žive život kao da Boga nema. Kao da Bog ne postoji. Je li to istina? Ima takvih ljudi. Nađu se. Gledajte, nažalost, mogli bismo reći sad ako razmišljamo koliki je postotak ateista u našem društvu, ne znam, hrvatskom, šta kažu statistike? Pa ne znam, negdje oko 4%. A znate šta je najgora stvar? Što često puta i oni koji kažu da su kršćani. Oni što kažu da su kršćani žive kao da su ateisti. Nemaju djela milosrđa u sebi. Ne odražavaju sliku Božju u svome životu. Djela milosrđa su ti plodovi. Sjetite se što kaže ovaj tekst. Da je Bog nama povjerio dragocjeno, povjerio nam talente. Gledajte, po šta je vinogradar ovdje došao? On je došao po plod, došao je po urod. Naši talenti, darovi koje nam je Bog dao, oni trebaju proizvesti određeni plod. Sada, da vidimo ovako, nije ovdje kraj. Šta kaže 8. redak? Pogledajte šta su oni uradili sa sinom ljubljenim. 8. redak kaže, njega su pograbili, ubili su ga i izbacili izvan vinograda. Šta su uradili sa Isusom? Ubili su ga. Pogledajte ovu sliku. Izbacili su ga izvan vinograda. To vam je... Na početku smo rekli da ova slika vinograda je vinograd bio ograđen. Kao da su ga uopće ga nisu sahranili.
Jednostavno su ga bacili van. Da ga divlje zvijeri pojedu. Kad pratite evanđelski tekst, onda tamo jasno je vidljivo da Isus je bio ubijen ne u Jeruzalemu. Isusa su izveli van grada i razapeli na križ. I ovdje dolazimo do centra ovoga teksta. Ovo je slika. Gledajte, Sin Boži, Isus Krist, je bio odbačen. Čekajte, ko je odbacio Sina Božega? Ko je odbacio Isusa? Šta kaže? Pa Juda. Juda ga je izdao. Da, izdao, ali... Da, ne, na dobrom se tragu. Izdao i zato što ga ubijesio. Da, tako je. Ali gledajte, znate što je ovdje u poruci ovoga teksta, što je jako bitno? Svako od nas izdajemo Isusa kada, Janka? Kada radimo ono što je suprotno od djela milosrđa, tako? Kad radimo ružne stvari, mi onda Isusa odguramo ga od sebe, jel? Odbacujemo ga. Vidite, Isus je na križu, bio odbačen. Zašto? Da bi svako od nas mogao biti prihvaćen. Gledajte, Isus i križ ovdje, kao što nam ovaj tekst fantastično ovdje pokazuje, je vrhunac Božje ljubavi prema nama. Sjetite se, tako je, ove sluge ovdje, koje je Bog slao. Ako idete malo dublje ovaj tekst, to su proroci. Ako ste čitali Stari Zavjet, u Starom Zavjetu Bog je slao svoje sluge proroke svojem narodu. Zašto? Da bi ih njegovao, da bi donio Božju riječ. Šta su ljudi radili sa prorocima u Starom Zavjetu? Tako je. Imate primjer recimo Jeremija, imate knjigu proroka Jeremija. On je govorio njima Božju riječ, znate što je bila nagrada? Bacili ga u bunare. Fina nagrada. Zašto ljude boli istina? A laž ih ne muči, ali istina ih boli direktno u Na laž bi se nasmijali, ja bih rekao, ajde samo nastavi. Da, nastavi, nema problema. A laž ih toliko boli da čovjek pomisli da mrze čovjeka, ali njih boli zapravo istina ih boli. Tako je. Zašto? Zato što ljudi sami žive u laži. I onda je, znate kako se to zove? To vam Biblija zove pokajanje. Ima, brate. Evo, Kristijan, vidi ovo. Kristijan, ove su čiste, vidi. Napovedao sam se, ono. Brate, evo. Imate se kolu, imate ovdje i vodu, imate ovdje. Može meni šakica ovog čips. Može dati ovo ženu što papir. Natali, vidi ovako. Ima ovdje još jedna vrećica. Dobro. Još jedna vrećica. Može, da, evo, daj njoj to, a ti uzmi ovo. Evo. Eto, da napravimo malu pauzu. Zanimljiva tema. Šta kažeš? Zanimljiva tema. Ajde. To mi je drago. Okej. Mogu ja samo odrubili glavu, isto nisu mu odrubili što laže, nego što ih je istina bola. Tako je. Ja kada oni mogu reći što mi bilo krstitelj nešto. Ovaj, On je bio za pobunu protiv rastavljenih muže želi kod brata, bio sam bratom od druge žene. Kod brata? Bio sam bratom od... To je to, ovdje sam pisala. Možda govorio je javno protiv kralja koji je svome bratu oteo ženu. Brat koji bio s istom, da nije zabranio. Da, ali to oni misli, ti laživci, sad ćete odrubiti. Istina. I to je ovo što sam počeo objašnjavati. Zašto? Zato što mi, i to je vezano uz pokajanje, mi ne želimo priznati. Što je pokajanje? Pokajanje je onaj trenutak kada mi priznamo, hej, ja sam pogriješio.
Ja sam u životu živio na način da sam odbacivao Isusa. A znate šta Bog radi kada mi kažemo ja sam pogriješio? Šta mislite? Pogledajte kakav je Božji karakter ovdje. Ako Bog na loše stvari koje mi uradimo radi tako da ima puno strpljenja, šta mislite šta Bog radi u trenutku kada mi kažemo ja sam pogriješio? Ajde, šta mislite? Oprašta nam. I znate šta kaže onda? Daje nam mogućnost da budemo njegova djeca. Ti si, Bjanka, pitala šta bi bilo da Isus nije otišao na križ. Onda sve bi bilo. Evo, jednom riječju. Katastrofa. Ali, to se nije moglo niti dogoditi. Ali Ne. Zato što je to bila Božja odluka. Bog je odlučio u Isusu dati svoj život za nas. Zašto? Poslao je ljubljenog sina, zato što nas je ljubio. Sada, imajte na umu i sad trebamo preći na osjetljivi dio. Šta su oni uradili sa sinom njegovim ljubljenim, Renata? Pa zna se sve što vole razapiti. Razapili su ga. Istina ih je boljela dok koštane sržu. Sada, Renata, ajde čujem tvoju reakciju. Oni su ubili sve njegove proroke. Ok, nisu ih ubili, tjerali su ovo ono. Na kraju Bog im šalje svoga ljubljenog sina i njega su ubili, uopće ga nisu sahranili. Izbacili su ga. Šta bi sada trebao napraviti gospodar vinograda? Ljudski gledajući ili božanskim očima? Ljudski vas pita. Šta bi vi radili? Pazite, ovo je jako teško. Gledajte, oni su ubili njegovog sina. Ja neću sad raditi paralelu. Razumijete kuda možemo ići. Što je naša ljudska reakcija? Što bi sada Bog trebao napraviti? Tako je najbolje. Najbolje ostati u tišini. Jer postoji ta reakcija koja je emocionalna reakcija. Gledajte, to je ono što nam govori 9. redak. To je pitanje. Što li će sada učiniti gospodar vinograda? Kada su oni ubili njegovog sina, kada su ga odbacili od sebe, oni su u stvari potpisali sami sebi osudu. Ako mi odbacimo Isusa, to je centar ovoga teksta. Pogledajte 10. redak. Gabi, daj nam 10. Gledajte, ovi ljudi su odbacili Isusa. I pogledajte kako Marko sad dalje piše. Niste li čitali ovo pismo? Kamen što ga odbaciše graditelji, postao je kakav kamen? Zaglavni, temeljac. Tko je taj odbačeni kamen? Isus Krist je odbačeni kamen. Ljudi moji, Bjanka, zašto Isus umro na križu? Da bi... Pokazao milosrđe da je... Je, ali on je na križu uzeo naše grijehe. Sve ono loše što su mi uradili, on je uzeo na sebe. Ako mi njega odbacimo, šta će se onda dogoditi sa nama? Mi odbacujemo Božji oprost. A znate što je plaća za grijeh? Ne plaća, možemo to, plaća za grijeh, odnosno što je posljedica grijeha? Smrt. Ako mi odbacimo Isusa, šta će se onda s nama dogoditi? Vidite ovdje, ovaj tekst je nabijen, on je tako težak. Tako je bogat sadržajnim mesom, puno nam govori. Pogledajte šta se govori u 12. redku. I tu dolazimo u zaključak ovoga teksta. Isus je nekom ispričao ovu usporedbu. Znate kome je u kontekstu ovog teksta? Pričao ga je religijskim stručnjacima. Svećenicima, farizejima, ovima, onima. I pogledajte šta, i tražili su da ga uhvate, ali su se bojali mnoštva i razumjeli su što? Da je protiv njih govorio. Znate šta je ovdje bitno? Ovi ljudi su shvatili što je Isus govorio. Shvatili su da je protiv njih govorio. A jesu li učinili nešto po tom pitanju? Nisu učinili. A šta su trebali učiniti? Pa to je bilo katastrofa što su shvatili. Renata, znaš šta su trebali? Pokajati se. Pokajati. Da. Ljudi se kaju, nikada. Ljudi moji, centar ovoga teksta i ovdje ćemo zaključiti. Ovi ljudi se nisu pokajali, oni su Isusa odbacili.
Odbacili su Isusa, odbacili su njegovog oca, odbacili su Boga. Sjetite se što nam ovaj tekst govori o Bogu. Bog je darežljivi Bog, jel tako? Stvorio prekrasni svijet koji nam je, što? Povjerio. Bog je darežljiv, Bog ima povjerenje u nas. Što smo još saznali iz ovog biblijskog teksta? Bog je strpljiv, jel tako? Ali gledajte, sad dolazimo do 4. Bog nije nepravedan. Ako mi odbacujemo njegovog sina, i mi smo sebi potpisali osudu, nije nas Bog osudio. Mi smo sami sebe stavili u područje koje nije život. Stavili smo se u područje koje je smrt. Ljudi moji, večeras ovaj biblijski tekst nas stavlja pred izbor. To je pitanje za sve nas. Što ćemo učiniti sa Isusom? Što ćeš ti, što ću ja učiniti sa Isusom? Sa Isusom koji nam je povjerio tolike dragocjene stvari, tolike talenta. Na primjer, što ste mislili na talente, ne mora znači samo... Evo, recimo, ti predivno pjevaš. Što ćeš uraditi sa tim? A treba nekad kaže množiti talente, što se misli na množiti? To znači razvijati to. A razvijati to se misli množiti, da. Ali ja mislim da mi svaki dan ubijamo Isusa Krista u duhovnom smislu, a da nam ponovo dođe mi bi ga razapeli na električnoj stolici. Jer je to u našoj naravi, ljudi se nisu mijenjali od kad su postali. Istinu ste sada rekli. Istinu ste sada rekli. Sada ljudi moji, ali Bog nam daje priliku. Renata, ovo je bitno. Bog nam daje priliku, dok slušamo njegovu riječ, da učinimo drugačije. Spomenuli smo tu riječ pokajanje. Znači da priznamo one trenutke kada smo ga odbacivali. I tu, gledajte, ako nam je Bog, ajde uzmimo još ovu sliku, ako nam je Bog spreman bio dati svoga sina, gledajte, Bog je za tebe, za mene dao svoga sina. Ako nam je dao svoga sina, šta nam još neće sa njim ostalo dati? Šta su ovi ljudi rekli? Ovaj čovjek je baštinik. Znate šta znači baštinik? To je onaj koji ima veliku baštinu, to je onaj koji ima veliko bogatstvo. Ako prihvaćamo Isusa, ne samo da ćemo dobiti oproštenje grijeha, nego ćemo dobiti sve ono što je Isusovo, će biti i naše. On je ostavio Svetom Petru baštinu, nije. Molim? Svetom Petru je ostavio baštinu. Nije samo njemu. Svima nama. Svima nama Bog želi dati baštinu. Želi nam dati baštinu. To je gdje je centar. Nasljedstvo. Pa znate vi šta je baština, tako? Nasljedstvo. Je. Nasljedstvo. A znate šta misle kako je Božje nasljedstvo? Evo, Đurđa, vidi, jedna slika. Aha, ima jedno pitanje. Jeste za sendvič, Kristija? Može jedan sendvič. Vidi, šteta da ovo sad... A mene zanima ono... Kaži. Znači, i nebo je naše, ali postoje smrt. Znači, možemo tako ja sam čuo da ljudi mnogo zadu reći, znači, čovjek ima 2 života, znači, na zemlji dok umre, gore na nebu onda. Znači, 2 života. A tako ja sad šta tu... Ne, dobro si to Kristijane stavio. Znači, duša ovdje gore. Jest, ali vidi ovako. Ono što nam Bog daje je daleko veće još od toga. Ono što Bog ima za nas je nešto nezamislivo. Ne radi se tu samo o tome, eto, jednog dana će naša duša egzistirati. Biblija govori o uskrsnuću tijela. Nasljedstvo koje nam daje Bog, to je sad jedna velika tema. Znači, koja je to, ta tema govori o tome što će se dogoditi nakon smrti. To je sad to pitanje o kojem mi ovdje govorimo. To je sad, ne možemo to u jednoj rečenici reći. Zašto? Zato, gledajte. Prevelike oblik. Znači, prevelike tema. Bog, gledajte, sad vidite da Bog nije površan. Vidite šta nam ovaj tekst kaže. Šta hoću reći? Hoću reći da velika su obećanja onoga što će nam Bog dati. Ovdje ta ideja nasljedstva. Recimo, Đurđa, zajedno su bili sretni kad ste čuli, ona parcela je moja. A šta mislite šta je Božje na ovoj zemlji? Sve. I sad pazite, ako ste vi Božja, šta je onda vaše?
Bog. Sve što Bog ima, to je vaše. I Bog je vaš. I vi ste njegov. Nažalost, ljudi se ne bi pokorili pred svoje vojske i pa da meni, nas kako to. Ali Je. to ispaja i rastavlja. Je, ali ljudi moji, gledajte ovako. Moramo imati na umu da Božja logika, A to nije moje, to je Božje, moramo znati. gledajte ovako, Božja logika, Da, Božja logika. Božja logika nije naša logika. Nije naša, istina. Pogledaj, pa vidi, koja je bila reakcija Renate? Šta si? Da. Vidi, reakcija Renate kada su ovi ljudi istukli su jednoga, razbili su glavu drugome, ovog zadnjega su ubili, šta bi on trebao? On bi trebao njih sada ubiti. A šta Bog radi? Nakon svega toga, Bog im daje svojega sina. Mi to ne bi uradili. Ko bi dao svoje dijete za ljude koji su njemu uradili zlo? Samo ljubav u srcu ako imaš. Božja logika je drugačija. Drugčije. Znači, sada, ono što je radosna vijest, da naša logika se može mijenjati, razumijete, naša logika se može mijenjati i ona može postajati slična Božjoj. To je rast u svetosti. Kada mi postajemo sve sličniji i sličniji Isusu Kristu. Ok, ali sada da ne odemo u razne teme. To nije lako ni razumiti. Pa naravno da nije lako, ne možemo sve jedan put. Zato će... Da je Bog na kraju uništio sve vinogradare, jel tako? Ovo je Renata, ovo je prispodoba, sjećate se. Znači, ova prispodoba je slika, još uvijek nije kraj. Sjeti se, vinogradari smo mi. I svrha ove prispodobe je dati nama svojevrsno upozorenje. Dakle, postoji opasnost da mi završimo kao što su završili ovi vinogradari u ovoj priči. Ali ova priča je tu ne da bismo mi završili kao oni. Nego, dakle, što je poanta priče? I s tim zaključujemo večeras. Da mi ne budemo od onih koji ćemo odbaciti Isusa. Nego da budemo, Renata, od kojih? Od onih koji će Isusa... Tako je, evo ga, ajmo sad umoliti. Ajmo se sada pomoliti da se to i dogodi. Ja obično kažem, dobro je da zatvorimo oči, da